abatura basimire enkora ya parish development model omutayo rw'abebembezi ba district ya Kazo okurambura okusente zakoresibwe. Family yaguzire empumi ikagura empumi 3 nkuru mbwene empuni ezizaire ebyana babituza abanyamwesete ati empuni endizo ziyonizara kare twashanga ngo yakuyana abara yashanga ngo at least yatungire muri sente amagogo kurenga miliyoni yo muri bamuhereza. Ntureba abantu abatungire sente miliyoni 1 zindi kizibagasire so aha myanya emwe twashanga rero yari abantu ko muntu baguzire empunu yashize empunu nyingi kandi yatungire obusente bukwihamu bwo kushomesa abana. Local councils hemba sima ahabuko yinjira PDM kandi kakuzisajja so Frank Kazo on council ngo sima kwingi ahabuko kugira ngo zone zitwanturabamo really twashanga y'amakuru marungi. Mugara Justus Meya wa town council ya Kazo arabwira abo bona bakozise ku sente za parish development mo doktereze nshobi zabo abebembezi batakabashikire ne sente ezikwenda ngo bashange zikozire ntunguka omuka yawe zigizere ahishya yongeyeho kugira project eyo babere selecting gukora twagaruka twarambura uwembuzi nawe zembuzi akagura embuzi rwo zimwezeire zinagakire yabuza inkamwesente yatumundu ijo business yari yarukubona. Tuganireho n'abo mu mbatungire sente za parish development model batugambira ko bazikorise bakazimparastia batuwan nagura embuzi 3 antwara 255 zasigire ayombeka makaju so mwene embuzi zeire already hatindiye ko miliyoni 4 abana zaraba 2 so ngo birime kintu cyangu bino mutagira heru mukamuheza sente atari wagabarunje wodi kandi nyinjira kusima abantu bagabarunje wodi kureba ngo at least sente z'abahire bakageza baziko iseche cyenyini echa benshi basika kugira ngo beyiho mu idara eri hansi bazo muri yahibu. Amakoraga gashakwa Richard Nahabwe.